Awu maqhawe. Nakuthele ngiphethe Madala Side samakhwaqe ke. Angishuye ke mina umfundisi wamababy oil ke. Mhlawumbe ngifuna ungiblay baba. Ngisitha ngani? Khuluma phela baba. Hey khuluma nawe ndoda. Khuluma. Hey khumulani khuluma uyayibona ke lento ukhuluma ngamababy oil man. Siyangidlangela manje. Khulumani man. Hayi baba mfundisi sinesicelo besicela ke ukuthi usihlathiyele eMaphupho. Ulanchi ukuyava. Manje niphupha kanye niphupha endvonyeni obabili. Hayi ngiphuphe nami nginalakami lelihlukile manje besibukele ukuthi ngoba inkonzo seyiphumile sikucele ngembe kuba uhambe baba. Akubona ke ngihlefa ke wena ngobe ungangiyekela ke ngisuke la ngagcina ke sengiyofika endlini sengiyangikunyana ke. And uma sengihlathiyela lamaphupho lawo ngibe sengendile ke lo moya uba soyahunga ke ngigcine sengikhuluma ukuthi indvola kungasitho. Kanti ke nyalo ke ngisese active ke nyalo ngiyabila ke. Sikala ngabani ke sikale ngawo shaya wena usuphuphani uyibonekane yini inkinga baba mfundisi mina leliphupho seliphinze labuya kabili ngiphupha ngibaleka ne-ironing board ngiyabaleka nayo bantu bayifuna ngiyala ngale ironing board manje ngidida ngobe ngiphinza ngibona sengiyayishisa angathi ukuthi liqhazana hayi no kuyavakala ke na uphupha mina ubaleka ne-ironing board ke usho ukuthi wena utosanzana nemuntu onesishwapha ngiqhaza lokho leliphupho ingakho wena uphethele ironing board indodana yakho ke lokuma ironing board lokho ukuthi wena uthanza labantu laba besishwapha kunemuntu othanzana naye ke naye luneshwapha ke kakhulu ke futhi manje and utomthanza ke ingakho ubaleka naye ungafuni labanye ukuthi bamthathe bese na uyishisa le ironing board kusho ukuthi lo muntu lona uthaba ke amnazi bakubona ingakho ukuthi uyishisa ke seyavutha ke le ironing board legenge lesishwapha ke ivama kuba mnanzi vele usho ukuthi wena nje uyothanzana nesishwapha ke baba mfundisi iironing board ephupheni isho sishwapha sishwapha mlethu lesi singasi sigubhekile uma ungabheja mshayino nje ufake lapha number 13 uthi sishwapha ungawina nemamiliyoni next khuleka ke hamba mlethu noma ungaphupha ayina mlethu solo sishwapha lo asive wona mlethu inkinga yakho yini baba mfundisi mina lami liphupho ngicabanga ukuthi lijulile ngobe make wami washona manje ngiphupha ngibona siyamngcwaba futhi siyakhala ngiyatibuta ukuthi sikhalelana ngobe lo muntu ngiyakukhumbula ukuthi ngathi samngcwaba mara ngiphinza ngibona siyamngcwaba futhi la iphupheni wow Lord Berry 72 echo orchestrated lubrication nkosi yami Mesa 72142272 nkosi yami lena ngiyayiva ke ukuthi baseyilanza umoya bemna ngifuna ngithi ngibutha umoya ukuthi ngikushele ukuthi ufuna ke uhambe uyothenga idelela bese uyinqamule ekhathi yakuvaka mnethu uthathe le piece leyangala ngetulu le nemkhono uyobeka lethuneni ingqwabe khona makwakho bese ubuya uthatha le yemlenze le uyoyibeka lapha bekalala khona lo muntu omsalo uyakuvaka bese kuthatha ingosi yami lase uphahla bese uyamtshela ke ukuthi akabuye utawubuta bese kwendekani utawuthi nakushona langa bese iyahlangana ledelela uyabuya na ingahlangana ledelela kusho ukuthi mawakho uganile le mathuneni ngobe nangithi ngiyambuka futhi ngespirit semoya ngithola ke ukuthi mangakho vele bekumuntu othanza emathuni usho ukuthi isipoko lesikhohla ke le uganile le mathuneni ingakangabuyi naledele akafunde edelela ngobe so uganile hey mfundisi mina ngiyacala kuba confused so uganile idelela kanti umuntu oshonile lasemlanzi ngemlahla abantu baba makwakho le uyakhohla ngale ngakhona ungamgibelisa lesihlahla semlahla abantu nimdonse la endleleni utawuvela ngemafastela memete ke athi wayiningayale emakhaya wayiningayale emakhaya ukhohlakele makwakho kufuneka ukuthi umlanze ngedelela yekela nje lihlahla demlahla abantu ukuthi hayi ngiyakuva baba mfundisi hey baba mfundisi uyaya kumngoma 11 ngeti 8 December hawu ujabula lapho nawe ngivule ke kumathikithi basipha iplatinum lounge ke seyiphelile yasekusele bo Golden City ma VIP nema general general ke ngi350 ngoba ngilapho ke nami ngoba ngihlela lapho general ke ngisanza mina ekhaya la kunebani khona ke kushaya ithimoyi bathi ngethi 8 December eCommunal Auditorium embombela ke ngikula October ke kumlanzi khona amngoma 11 from glory to glory ngicela ke ukuthi ushile nabo bonke abantu bakini ke nami ngitobachela ke lapha esontweni ngiloko ngibaqhizelela ke ukuthi asihlanganeni ke embombela ke ngosi yami lapha eCommunal Auditorium ngethi 8 December ke kumngoma 11 Daba mnanzi kakhulu ke magospel ke awathi ke lawo kakhulu ke endaweni yaseMpumalanga every year bahlala bawalenzile ke akashoti ke
batithathela ke amathikithi lapha kutoba ke kunebaqulu aba serious kakhulu laba uBenjamin Dube ke batabe balapha ngaba bala ke ngizini